Nganzambe. Concernant pote sila. Nga tuna bino akobeta na Olympiade de Lubumbashi. To Olympiade de Mbandaka. Poso kaka Olympiade de Parigo. Maman elle a sauté. Héritier ande onanga mobile. Ande konanga. Eloko ba héritier mbanga. Mbanga. Aux artistes ba ko solo la. Artiste za kamuta mbanga te. Artiste bonde la ba fan na ye. O ba lingaka ye. Artiste lo bana bona bolembu. O micha moto na tembe. Tembe bomiye. Et comme le loma tembele. Et bomiye. Bataka tembe te na mukilo za mwana héritier za mwana. Ba prêtre liboso. Ba prêtre mboko ya danzo ka ba mukulu. Ba wera son. Fali pour leke héritier lo tilobi. Abetate. Au fallait les kids. Bon cause. Ah, tout va normal. Tout ça maman normal. Et qui na relation bien à G ou bien à Koyemba. Ah, yabi David Mosso le lot. Ngana bi David Mosso pe liboso na ngana mutafalit. Et dikap la merveille à les kids. Allez bi David Mosso le lot. Ngisa. Na fali. To bongisa biso to lingane ngate me. Ngaka kana mwa bola mwa sala mwa muke. Lokwa ndima ngate kana ndima na ngaya. Docteur va prendre yo analyse aux ça en tant que Chris Njok en tant que leader PA group et là que bomi hérité Olympia malobana devant presse et ça qui très moto très sûr c'est ça malobama be hérité ozui hein ozui na bika kondi malamo kwa hérité akondi mokile sama na liloba fala solo la bama fala betakiteti asone bien azane bien à mon temps on a Paris mais les loyers mais et puis quand tu ne connais pas c'est que ça on en connaît pour m'abonner pe sila tu vas me conseiller projet sila et ça soutien surtout beti na sens ki azongi sango ndu les on a poto bon tu azongi sango ye ngam na azongi sango le 15 juillet 2018 ah Venjora yo pe su Olympia na juillet le 15 juillet 2018, tu viens sur un Parigo, na Panama. Bon, mon appel, parce que comment tu es Watanabe, oh, mon démon, tu l'as comme ce que je suis chinois. Bon, mon appel, vient sur Ramoronda, à l'Olympiade de Paris, le 15 juillet 2018, bah, producteur déjà pour la musique, bah, Diego musique, bon, ça va ma solo, bah, na Paris, bah, via Zoya. Mais yo obeta ondeni tandis que bah yo mo lobi ke ndule na pote beta marati. Mais yo obeta ndeni na année prochaine on dit. Ngana ebo solo la. Ngana ebo solo. Faut ba ko solo la. Mukile sama ni lobati. Ba kombata pardon kaka. Si lobeti na. Ba kombata pardon. Nisi mtu kwa ngapa na kufuka mananga pena na fukami pena ba kombata pardon. Ba ko tiko beta na kufuka mapena. Na beta kaka. Ba ko yoka ngati. Ya kina tembe te. Teme mutebomi wata. Tembe te. Ye teme mutebomi yeti. Ye tembe ne va mutele. Ko toneti jalousie nde ya tika ki mwana na yo prince Babia ya mwana o sepeli na betite ne ba sali ebongo. Te nga ko dune prince ba tika na sepela nanga. Prince ba zui. Nga ba na sepela nanga. Prince ke mikile. Na biso me niveau maman ne ba nga no sasa biso wa okesa muki omoni mwana kake. Yeri tiko telo sa ki bien. Mais est-ce que o lo ka mwana o moko popo mwana Babia o sepeta ke poto. Azo en classe. Azon en classe. Azon en classe. Azon prend azon en classe. Azon en classe. Voilà. Siko lelo to tuna non makambu. Pourquoi to sauter makamwa wata parce que wata beti